Үтте күннен мен атым Назаров Насир Ханасович, спортивный клуб Қатан қалайчытабын. Быйыл президентский гранты кыйымыт бе ол чечетинен кроссфит онна сақалы көрүннер силбихилерин көдүрөкпүт. Кинилерге хаттах упражнение эвен берерге ол тугунан бияга кепсияга кроссфит екіті совладелиха Игнат Чомчой. Равларын күнді көрәтшілер, кроссфит көріңе кетенше тоғысыллақтан Америка сайдан бұл хақа әргереме дылы кәлі. Бастан кроссфит именно көрің бұғытынан спорт көріңе күрдік бода қата, бастан фитнес программа, жарық танар программа та, онтон дальше хайдан білген бұл бәйті тұспа спорт көріңе күрдік хайда тұрар. Чемпионат мира болар, чемпионат России болар. Оны тәңе Россияға функциональное многоборье ден хайда тұрар, әме кроссфит күрдік Россияға именно кырдык көннөрүлүбүт көрүңө. Ал була функциональный многоборье дем болар, онна мастер спорты берелер, кандидаты берелер, разряд. Хыллата чемпионат мира болар, чемпионат России. Кроссфит кихини дагеттерен орор. Бу көрүңө буллана бу любой спорт көрүңгөр туханыкка хеп. Уларытан берен подстраивайдан ол курдук бейге ме бу саха национальный көрүңнәргәр адаптируйдамыт кроссфиты барулан күрәп бу. Бастыгы жарык бит. Тутум эргир олонно сөптах комплекс көдүрөп бит. Тутум эргирден ыгыкка ойнонор күрәктәһи бир көрүңә. Бу эрчилли эмигес күстәх болары ирдир. Сөрүн эрчиллиләре аңырокпут эннене 15 минуты эппетин хаммытын эмитәбит. 5-6 түгүл маньюбутун төгүрүччү эмитәбит. Эти курдук эппетин симетин барытын эмитәбит. 5-6 түгүл санныбыт сүйөктерин төгүрүччү эмитәбит. 5-10 түгүл тоңолокпут сүйөктерин төгүрүччү эмитәбит. 5-10 түгүл етчекпит сүйөктерин оңа-онна хаңа сөттүгер эргитәбит. 5-10 түгүл илибит сүйөктерин төгүрүччү эмитәбит. 5-10 түгүл тобокпут сүйөктерин төгүрүччү эмитәбит. Оңа-онна хаңас атакпытыгар 5-6 түгүл тилекпит сүйөктерин төгүрүччү эмитәбит. Салгы 10-15 минута сөрәк тымыр әрчиллилерігер білімнені бит. Сүйрі, әрди, скалкалкалақ ұстаны. Санны бұтын әрихинкі көмәтінен ұннара бұд. Серттен теренен кедерии, истенеға өйенен туран тутум эргир. Серттен теренен тутум эргир, эхели хамы, 5-10 метре. Бу манан бастыгы жарык бит төмүктенне, аныңыз жарыкка көрсөккө деди.